Urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza rutegetse ko umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda witwa Dr Theophile Mugerwa ubushinjacyaha bukurikiranyeho ibyaha birimo gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nta ruhushya, gusaba no kwakira indonke n'iyezandonke akurikiranwa afunze by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Umucamanza umwe n'umwanditsi w'urukiko nibo binjiye mu cyumba cy'urukiko rw'ibanze rwa Busasamana baje gusoma icyemezo cy'urukiko cyafashwe mu rubanza rwa Dr Theophile Mugerwa. Dr Mugerwa yari amaze iminsi afungiye kuri sitasiyo ya RIB na polisi i Nyanza. Mu rubanza ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rwabereye mu rukiko rw'ibanze rwa Busasamana tariki 11 Ugushyingo 2025, ubushinjacyaha bwasabwaga ko akurikiranwa afunze kugira ngo bukomeze gukora iperereza ku byaha akekwaho. Dr Theophile Mugerwa waburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo yahakanye ibyaha ashinjwa byose agasaba ko yakurikiranwa adafunzwe. Urukiko rw'ibanze rwa Busasamana rusesengura iby'ubushinjacyaha bushinja Mugerwa ndetse n'uko yireguye rwahereye ku cyaha cyo gucukura amabuye y'agaciro nta ruhushya. Urukiko rusanga iki cyaha ubushinjacyaha impamvu zikomeye bushingiraho bushinja Mugerwa ari eshatu, ari ibaruwa yanditswe n'umuyobozi w'umurenge wa Cyabakamyi mu karere ka Nyanza, raporo y'umuyobozi w'umurenge wa Cyabakamyi mu karere ka Nyanza n'imvugo z'umutangabuhamya. Urukiko ruvuga ko izo atari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyo cyaha kuko ibaruwa yanditswe n'umuyobozi w'umurenge wa Cyabakamyi yayandikiye uwitwa Ncutiraguma Thomas n'uwitwa Ndagijimana Theodore ibasaba guhagarika gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu murenge wa Cyabakamyi, ntaho ivuga Dr Theophile Mugerwa. Urukiko kandi ruvuga ko ubuhamya bwatanzwe n'umutangabuhamya muri RIB yavuze ko yiboneye n'amaso ye Ncutiraguma Thomas azanye imashini atangira kuzicukuza amabuye y'agaciro nta ruhushya, ariko ntavuga ko yabonye Dr Theophile Mugerwa. Raporo y'ubuyobozi bw'umurenge wa Cyabakamyi ivuga ko Dr Theophile Mugerwa wari uhagarariye kampani ya Rumaha yagiye kwerekana mu murenge wa Cyabakamyi Ncutiraguma Thomas ngo bamwemerere gucukura amabuye y'agaciro mu izina rya kampani ya Rumaha, aho Ncutiraguma Thomas yari mu nzira zigirana amasezerano na Rumaha. Muri iyo raporo ntahavuga ko babonye Dr Theophile Mugerwa acukura amabuye y'agaciro, kandi muri iyo raporo ntahagaragara ingano y'amabuye y'agaciro bavuga ko Dr Mugerwa Theophile yaba yaracukuye, bityo nta mpamvu zari zatuma akekwaho icyaha cyo gucukura amabuye y'agaciro nta ruhushya. Ku cyaha cya kabiri ubushinjacyaha bushinja Dr Mugerwa aricyo cyo gusaba no kwakira indonke, urukiko rusanga hari impamvu zikomeye zituma akekwaho iki cyaha. Urukiko ruvuga ko ubushinjacyaha buvuga ko Dr Theophile Mugerwa yakiriye amafaranga agera kuri 1.5 miliyoni yahawe na Ncutiraguma Thomas kugira ngo amuhuze n'ubuyobozi abashe gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko hari imitungo atunze irimo amazu n'ibibanza bitandukanye n'imodoka atabasha kugaragaza aho yavuye. Dr Theophile Mugerwa wavuga ko iyo mitungo atunze ko yayikuye mu kazi yakoze harimo no kuba umwarimu wa kaminuza, kandi yagiye yaka n'inguzanyo zitandukanye. Urukiko rusanga hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyo cyaha kuko mu rukiko yiyemereye ko yakiriye amafaranga 1.5 miliyoni ayahawe na Ncutiraguma Thomas kuko yamukoreye inyigo kugira ngo abe yabona ibyangombwa bimwemerera gucukura amabuye y'agaciro. Urukiko rwabajije Dr Theophile Mugerwa niba hari amasezerano yanditse afite, avuga ko ntayo bakoranye ahubwo ari ku cyizere gusa. Urukiko rukavuga ko nta kimenyetso Dr Theophile Mugerwa yabashije kugaragaza. Urukiko runavuga ko ibibanza, amazu, imodoka bya Dr Theophile Mugerwa uretse kuvuga ko yabikoreye gusa atagaragaza ibimenyetso ari ukubivuga ku magambo gusa. Abunganira Dr Theophile Mugerwa bavuga ko ubushinjacyaha butakoze igenagaciro ry'iyo mitungo byibura ngo babihuze n'ibyo yagakwiye kuba atunze. Ibyo urukiko rukavuga ko atari impamvu yagakwiye kubisuzumirwa muri uru rubanza ahubwo bizasuzumwa mu rubanza mu mizi. Urukiko rukomeza ruvuga ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha, kandi icyaha cyo kwakira indonke gifite uburemere no ku gihugu, bityo ko hashingiwe kuri izo mpamvu zikomeye urukiko rusanga Dr Theophile Mugerwa akwiye gukurikiranwa afunzwe by'agateganyo. Ese urukiko rwabyanzuye gute? Urukiko rwemeje ko hari impamvu zikomeye zituma Dr Theophile Mugerwa akurikiranwaho iki cyaha. Urukiko rwemeje ko Dr Theophile Mugerwa akurikiranwa afunzwe mu igororero. Urukiko kandi rutegetse ko Dr Theophile Mugerwa akurikiranwa afunzwe by'agateganyo iminsi 30. Urukiko rukemeza ko iki cyemezo cyajuririrwa mu gihe kitarenze iminsi 5. Dr Theophile Mugerwa yatangiye gushakishwa cyane nyuma y'ibibazo byabaye mu kwezi kwa gatanu 2025 ubwo abantu 8 bari batemewe mu ifasi ya kampani yitwa Rumaha yakoragamo ayifasha mu bushakashatsi bw'amabuye y'agaciro mu karere ka Nyanza, ariko ntibapfa. Muri ibi by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Nyanza, Dr Theophile Mugerwa aje akurikira abandi bashinjwa gucukura i Nyanza muri Nyagisozi ituranye na Cyabakamyi barenga 10 nabo urukiko rw'ibanze rwa Busasamana ruheruka gufunga iminsi 30 y'agateganyo. Aje asanga kandi ikibazo mu nzego z'ubutabera cya Retired Major Rugamba, Retired Captain Jean Paul Munyabarenzi n'abandi bashinjwa gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nta ruhushya mu karere ka Nyanza, ariko bikavugwa ko Dr Mugerwa ari we wari warabahaye uburenganzira, gusa warabihakana.